Prosim? Ne, jaz sem iz Trsta sem prišel, jaz Trsta. Trst, kako če je Italija? Ja, na nek način je Italija, Trst. Mislim, se da diskutirati, kaj je, kje ni. Mislim, če eni so umirali za to, da bi bil Trst naš, pa geografsko je Trst Italija, etnično pa ne vem, ampak smo tudi mi tam prav gotovo, ja, seveda. Ja, tudi šolal sem se v Trstu, ja. Slovenske šole sem delal v Trstu, seveda, jih imamo, veste. Nimam univerze, vse ostalo pa je. Ne, to samo povem, ker sem prišel enkrat študirati v Ljubljano pred mnogimi leti, pa sem spregovoril slovensko, pa so me vprašali, od kje ste pa videl masterstva? Wow, dobro govorite slovensko. Ne samo tako, da. Ja, vse šole sem naredil kako bi rekel, kljub temu, da živim v Ljubljani, jaz sem na nek način ostal in sem zamejc. Me razumete, zamejc. Ne zdomc, zamejc. To je nekaj popolnoma drugega. Kako bi rekel, zamejc je tisti, ki je od nekdaj tukaj, me razumete, kaj malo je ukoreninjenja, avtoktona pasma. Zdomce bom kaj šel čez. Ne glede zakaj, ampak je šel čez meja. V mojem primeru šla pa meja čez mene. To je ta istina razlika med... Ne vem. Načelno, ja, absolutno ne načelno, absolutno mislim vsaj, da sem levičar. Zdaj zadnje čase malo zgubil to konotacijo, ker še kaj se mi zdi, da ne vem točno, kaj to pomeni. Upam, da boste vi danes to pogruntali, kaj to pomeni ta levica, ker smo imeli veliko levičarjev. Ene je celo predsednik države, ki smo mislili, da je levičar pa. Pa še nekaj, da ne bo nobenih dvomov. Jaz sem prišel študirati v Jugoslavijo. Leta 76, meni je strašno žal, ampak nam dol iz Trsta je bila prva Jugoslavija in potem je prišla še Slovenija. Ampak tako je to bilo in me ni sram za to. Ne razumemo, kako če sem organiziral, nič nisem organiziral. Ne, pa tudi nisem hotel biti v Jugoslaviji, ne. V Italiji sem bil, v Jugoslaviji ne. V Italiji sem bil član komunistične partije Italije, tako približno 12-13 let, vsa 70 leta pa 80. V Jugoslaviji pa nisem hotel biti član komunistične partije. Ker takrat mi je postalo jasno, da je fino, če je partija več ali manj v opoziciji. Ko pride na oblast je štala. Mislim, to obrane je do zdaj vsaj tako. Mogoče boste pa vi ali mi drugače dorekli te zadeve. In ni bilo kaj organizirati, to je bilo pri nas takrat vse spontano. Ljudje so hodili na ceste spontano, manifestacije so bile spontane. Ni bilo treba nobenega priganjati nikamor, če me razumete. Mi smo sledili temu novemu valu eurokomunizma takratnega, ki je nekako prerezal ideološko ozaj z Moskvo. In nismo bili nekako, takrat je komunistično partijo Italije volilo, mislim, župniki so volili to stranko. So videli v njej pravzaprav neko civilno gibanje še zraven, ki se je borilo za najbolj osnovne pravice državljanov. Tako da, prosim, me ne razumete? Ne razumete tega vprašanja, če sem pel partizanske pesmi. Sve sem jih pel. Še takrat vse smo peli. Smo peli Ostala Primorska, smo peli Na Juri, smo peli Bella Ciao. Internacionalno tudi, čeprav zborovsko. In tudi danes pojem. Bolj malo, ni velik prilik, ampak pojem. Ja. Kako bi rekel, veste, v moji študentski sobi sem imel dva plakata. Na eni strani je bil Che Guevara, na drugi strani je bil Tito. In to je to. In človek postane komunist, ne samo jaz, tudi že pred mano. Ne razumete, zakaj je lahko nekdo postal komunist. Mislim, nekdo je postal komunist, ker je bil tudi oče
Nekdo je postal komunist, ker je dojemal Rusijo kot obljubo, Kitajsko kot poezijo in Jugoslavijo kot obljubljeno deželo. Nekdo je postal komunist, ker se je počutil zelo osamljena. Nekdo je postal komunist, ker so ga vzgajali preveč katolično. Nekdo je postal komunist, ker zgodovina je na naši strani. Nekdo je postal komunist, ker so mu povedali o Titu. Nekdo je postal komunist, ker mu niso vsega povedali o Titu. Nekdo je postal komunist, ker je bil prej fašist. Nekdo je postal komunist, ker je bil bogat, ampak je ljubil reveže. Nekdo je postal komunist, ker je bil tak ateist, da je potreboval novega Boga. Nekdo je postal komunist, ker ni več mogel in zmogel delati v fabriki. Nekdo je postal komunist, ker je hotel imeti večjo plačo. Nekdo je postal komunist, ker revolucija, ok, danes ne, jutri mogoče, pojutrašnjem pa zihar. Nekdo je postal komunist, ker smo vzklikali živel Marks, živel Lenin, živel Mao Tse-tung. Nekdo je postal komunist, da je razjezil fotra. Nekdo je postal komunist, ker je bil prepričan, da za njim stoji radnička klasa. Nekdo je postal komunist, ker ni našel nič boljšega. Nekdo je postal komunist, ker je vladala krščanska demokracija. In nekdo je postal komunist, ker ni več mogel prenašati tiste zablode, ki še vedno reče demokracija. In nekdo je postal komunist, ker je sanjal o drugačni svobodi, drugačni od tiste ameriške. Nekdo je postal komunist, ker je mislil, da je lahko srečen in živ samo, če bodo tudi ostali srečni in živi. In nekdo je postal komunist, ker je potreboval impuls proti nečemu novemu, ker je bil vsak dan pripravljen žrtvovati nekaj za to, ker je čutil potrebo po drugačnih moralnih vrednotah, ker je bil to mogoče samo nekakšen nov impuls, veličasten let, sanje, vzkip, sunek želja, da bi bilo vse drugače, ja, želje po drugačnem, boljšem življenju. Ne, brez odjokovanja. Mogoče tudi takrat so mnogi razprostrli krila in niso bili sposobni letenja. Bili so le hipotetični galebi. In tudi danes se počutimo razdvojeni. Na eni strani ukaljubljen človek, ki se sklonjeno glavo premika in hodi skozi klavrnost svojih dni, na drugi strani pa galeb, brez nikakršne potrebe po letenju, ker so se sanje razblinile. Dve mizeriji v enem telesu.
Buldorom. Še enkrat lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu Združene levice. Lepo pozdravljeni tudi gosti iz Evropske levice, Aleksis Tsipras in kolegi iz Grške Sirize. Ter Dominik Heilig iz nemške Die Linke. Veseli nas, ker smo se zbrali v tako velikem številu, kajti samo skupno delovanje je delovanje, ki lahko povzroči vseobsegajočo spremembo. Ker to vemo, se Združena levica na prihajajočih evropskih volitvah jasno zavzema za eno in edino opcijo, ki se bori za socialno in pravičnejšo Evropo. Za stranko Evropske levice. In mi bomo naredili korak naprej. Moči bodo združile 3 stranke. V Združeno levico vabimo tudi civilna gibanja in posameznike, da se nam pridružijo v skupino nepovezanih. Ob tem naj vas spomnim, da s podpisom izrazite podporo koaliciji in ideji, za katero se borimo. Vabljeni. Aleksis Tsipras in Dominik Heilig bosta govorila v angleškem jeziku, zato bomo vsem naknadno poslali prevedene govore v eni od poštnih oblik. In končno je prišel trenutek, da lahko na oder povabim Aleksisa Tsiprasa, podpredsednika stranke Evropske levice, njenega kandidata za predsednika Evropske komisije ter vodjo največje grške opozicijske stranke Sirize. Here with you. I'm very happy that I'm seeing that Združena levica is here, strong. I'm very happy to see that left is here in Ljubljana, united and promising as never before in Slovenia. We march ahead. This is not only a new party. This is a political alliance for hope. This is an alliance for the people. And this alliance proves that the left exists to unite, not to divide people. Yeah. And it cannot unite people if it does not unite itself. This is the meaning of Združena levica. And this is the same that we did in Greece with Syriza, the left radical coalition of the left. And our experiences shows that when the left unites, it does not simply add forces, it multiplies forces and political impact. And I'm sure that will also happen in Slovenia, because your efforts springs not from party mechanisms alien to the people, but from the most energetic sectors of Slovenian society. It is rooted not in dark offices, but in the open sea of popular mobilizations. It is the political child of the Slovenian winter of discontent, same time last year. It's society in motion, and this is your response to the neoliberal zombies
who breed corruption, austerity, unemployment, and poverty. This is the response of the social left to the old political establishment, which is withering away. In Slovenia, in Greece, in Europe, next May, in less than 90 days, it will be in our hands to throw them into history's waste paper basket. Dear comrades, next May, each and every citizen in each and every corner of this continent holds our common future into her hands. If they vote left, Europe will turn left. And then the Eurozone crisis will be resolved collectively, fairly, and credibly. And we would pave the way for Europe's balanced and viable growth. We will set the basis for the Europe of employment and justice. We will reject the fake neoliberal recipe for the crisis. Because the Eurozone crisis is a crisis of the neoliberal paradigm. It appears with different but similar phases, as debt crisis in Greece and as a banking crisis in Slovenia. A month ago, Olli Rehn, the commissioner, made it clear that at the beginning of the Greek solvency crisis back in 2010, Europe sacrificed Greece in order to save European banks, not in order to save Greece and Greek people. In order to save the Greek banks, but also the other major European banks. So Olli Rehn admitted that the political establishment of Europe didn't want to have Greece's public debt restructured at that time. Because then, the European banks would need to pay for their excessive risk-taking with Greek bonds. They choose to cause an unprecedented, in peacetime, humanitarian crisis in Greece, just to save casino capitalism in Europe. And in that way, they forced taxpayers in Greece just to pay for bank profits. And what is happening 4 years later? Now, they reject direct European stability mechanism, recapitalization of banks. They prefer to lend governments to rescue bankrupted banks at home, at least for the moment, and in that way, they force taxpayers in the South to finance bank profits in the South. So, one way or another, they force the South to pay for the banking system of the entire Europe. And I think that this cannot go on. Enforcing bailout and bail-in solutions, or a combination of both, in a recipe for crisis contagion and overall destabilization, and Greece is systemically important to the Eurozone, cannot be testing ground for a combination of this kind, nor could Slovenia be that. Looking at the Slovenia, I think that it seems a lot what happened in Greece. I'm afraid that with Slovenia's story,
the last years, I'm watching a film whose ending I know very well. And the ending is the Troika and the Memorandum. I'm afraid that Slovenia is on the slippery downhill of Greece, and privatizing 15 key enterprises will only deprive the country from future income. It will not end the banking crisis, which slowly but steadily will evolve into a public debt problem. And unless Europe takes a decisive turn in May, unless people vote for left, and the united left and the European left come out of the election as strong as never before, the Troika will step in. But this is not the story of Greece and Slovenia alone. This is the story of the entire European periphery. And if we don't work together, if we don't establish networks of cooperation, if each of us acts alone, we will all lose. We will lose, Mrs. Merkel will win, the neoliberal hegemony will endure, but peoples of Europe will lose. So, the united left of Slovenia, Združena Levica, the coalition of radical left in Greece, Syriza, the party of European left, all the democratic and progressive social and political forces, we all have a common task: to pull Europe out of the deep darkness of neoliberalism. Dear comrades and friends, never before since the end of the Cold War had Europe been so divided and undemocratic. Never before since the end of the Cold War had Europeans been so suspicious of each other. Never before since the end of the Cold War had Europeans been so Eurosceptics. This is exactly what motivated my candidacy for the presidency of the European Commission on behalf of the European left. To join forces in order to end austerity and regain democracy, to hold back the social processes that revive nationalist tendencies and xenophobia and inflame right-wing populism and extremism, to reunite people in countries that neoliberalism divides, to forge the widest possible social and political alliance against austerity, to put forward the solidarity of young women and men, of the working people, of pensioners and the unemployed in a Europe against the solidarity of the capital. Our solidarity, the solidarity of the people, is the only solidarity that could break through the dichotomy north-south in Europe, that could demolish the new wall of money between creditors and debtors that further divides Europe. Creditor countries and debtor countries. So, our candidacy, the candidacy of the European left, it is not a typical one. It is a mandate, let me say, a mandate for hope and change in Europe, because the Europe we live in, it is not our Europe. This is the Europe of the neoliberal consensus.
of the consensus of the conservatives, the liberals, and of the leadership of social democracy. And I'm wondering, the opposite political pole, Mr. Jean-Claude Juncker and Mr. Martin Schulz, the candidates who are supported by the European establishment, if any of those two candidates is elected, what exactly will he do to immediately end austerity and to immediately end the failed policies of the so-called internal devaluation in Europe? What exactly will he do to finance from European sources balanced and viable growth in Europe? What in particular will he do to hold back the humanitarian crisis in the South periphery and especially in my country, Greece? The people of Europe need commitments and actions, not wishes. They don't want politics as usual. They want a break with policies and politics as usual. That's why they are skeptical about Europe and about European integration. And the Europe of Mr. Juncker and Mr. Schulz is exactly the Europe we want to change. In place of a Europe of fear, of unemployment and poverty, in the place of the current Europe that distributes income to the few and fear to the many, in place of a Europe in the service of bankers' needs, we want Europe in the service of human needs. Brothers and friends, the European establishment has managed the crisis not in order to resolve it, but in order to rewrite Europe's post-war political economy. In order to trigger the avalanche of capital against labor. That's why Chancellor Merkel in Germany, along with the neoliberal bureaucratic elite in Brussels, treats social solidarity and human dignity as economic distortions, and national sovereignty as a nuisance. That's why we are forcing Europe to wear the straitjacket of austerity, discipline, and deregulation. Our own response is straightforward. The European Union will either be democratic or will not exist. And these days, it's proven once again that the greatest threat to democracy in Europe is the rise of fascism, of neo-Nazis. And let me say that the political developments in Ukraine should alarm each and every citizen in Europe. It is unacceptable and dangerous that the European political establishment tolerates the neo-Nazi right sector in positions of power. It is unacceptable and dangerous that the European political establishment tolerates a prime minister in Ukraine giving Nazi-style salute. There are powerful countries in Europe with the historic responsibility not to let persecution of Jews, minorities, and communists happen again in our country.
need in Ukraine is a peaceful settlement of the crisis. The only one who has the right to decide for its future is the Ukrainian people itself in a democratic way. This is our opinion, this is our proposal. Comrades and friends, I want to make clear once again that my candidacy is not a candidacy on behalf of Europe South, even though I'm Greek, and Greece was the guinea pig under neoliberal policies all these years. But my candidacy wants to be a candidacy of all European citizens, and especially for the people who suffer from austerity, regardless of their address. Whether they live in the south of Europe, or in the north, or in the east, or the west. Whether they live in Slovenia, or they live in Greece. And we want particularly address young men and women, because for the first time in post-war Europe, a generation of young people expects to be worse off than their parents. The young see their expectations entrapped into long-term unemployment and the prospects of low wage and jobless growth. 4 million jobless under 25s in the Eurozone cannot be tolerated. One in four young women and men unemployed in Slovenia cannot be tolerated. A lost generation in Europe cannot be tolerated. So we have to act not for them, not for the young people, but with them, with the young people. We have to act with them, and we have to act now. Comrades and friends, we are fighting for a democratic, social and ecological Europe, for the democratic reorganization of the European Union, to set in motion the ecological transformation introduction, to reform the European immigration framework. We support the immediate repeal of the Memoranda of Austerity and the coordinated reflation of the European economies. We want a genuine European Central Bank acting as lender of last resort, not only for banks, but also for states. We believe that Europe needs its own Glass-Steagall Act in order to separate commercial and investment banking activities and prevent such a dangerous merger of risks into one uncontrolled entity. We want effective European legislation which taxes offshore economic and entrepreneurial activities. We support the collective, credible and definite resolution of the Eurozone debt crisis through a European debt conference predicated on the 1953 London Conference for Germany's debt. We try to find a viable solution for Europe, and we believe that we have been vindicated for our criticism to the neoliberal policies in Europe, and we are the only one alternative for Europe. In Europe there are three families. The one is the family of the European Popular Party and the Social Democrats that became more and more, day by day, more conservative, more neoliberal. They don't propose something different for Europe. They believe and they say to us that this is the only road we have to walk, the road of austerity. The other political family is the family that they propose to smash the European framework,
and to come back to the national state. This is the right-wing populists, the extreme right. And the other, the real alternative, is the European left. We don't want to smash the European framework. We want to change the European framework. We want to reconstruct Europe for people. We believe that this alternative is a realistic one. So, dear comrades and friends, in the May election, the European establishment, I think that, and I believe that, will hear our loud voice. What was the word that you said last year? Gotovci. It's right. So, gotovci. That means you are finished. So I think that this is a word. This is a word that Mr. Schulz and Mr. Juncker, Mrs. Merkel, Mr. Samaras and Venizelos in Greece should learn as quickly as possible. They should learn Slovakia. They should learn what means governance. And let me say a few words about Greece. In Greece, the memorandum of austerity has failed. After 4 consecutive years of implementation, after 6 consecutive years of recession, everybody admits that this was the bad recipe. The medicine that they gave to Greece, to Greek people, was worse than the illness itself. Mrs. Samaras and Venizelos' coalition government already is at the emergency exit. The entire old world that let the country collapse is at the emergency exit. In the next few months, Syriza will no longer be government in waiting. It will be the first government of the left in the history of Greece. And it will be a government of all Greeks, regardless of their votes, regardless of their ideology, of their political convictions. Our electoral victory will signify radical break with the past of Greece. The people and Syriza together will march into the long, difficult, but full of hope and positive expectations road of reconstruction and development. But at the same time, the Syriza victory would create on its own the conditions for policy change and the new political balance in the entire European Union. It will be the beginning of the end of austerity in Europe. So the victory of Syriza will not be a victory only for Greek people, but it will be a hope of change for all European people. Dear comrades and friends, neoliberalism is neither a natural phenomenon, nor is it invisible. We are confident that the European left will be the positive surprise of the May election. We are confident that you, Strudzina Levica, the united left in Slovenia, will be the positive surprise of next May elections in Slovenia. And I want you to know that the European left counts on you. Syriza counts on you. Your struggle is our struggle, and our struggle is your struggle.
count on you, and we all wish you good and victorious struggles. We believe that you will have a very good result in the elections, and it will be the first time that a real left Slovenian will be in the European Parliament elected by your voters. I'm sure that we have a very important opportunity, a very big chance in these elections to change Europe, to change the balances, and to create a big hope for everybody in Europe, for the people of Europe, to create a new future of Europe. And I believe that this May will be the May of the European left, will be the May of hope and change in Europe, will be the May of European citizens, will be the May of Žužen na levice. So thank you very much. I hope the best. I'm sure that we will win. We will. Thank you very much for your invitation. I'm very happy that I was here with you today. And I'm very optimistic for your results, for our results. Thank you very much. Še enkrat najlepša hvala Aleksisu Ciprasu. Vsem dobro poznani Brecht je nekoč zapisal: umetnost ni ogledalo, ki odslikava svet, ampak je kladivo, ki ga oblikuje. Na oder vabim Ksenijo Jus plus 3 ter Iron Maiden. Za njimi pa naprošam besedi gospoda direktorja, dolgoletnega direktorja Grand Hotela Union, Bogdana Lipovška. Lepo prosim. This is voice of almost northern Greece. Dear Slovenian friends, don't give up the fight. First, you'll take Ljubljana, then we will take together Manhattan, Berlin, and Bakar. Povodci so gladni, povodci so metani, zato da ti bolje spiš. Bolje spiš. Se ne bojiš, so povodci v glavi, V glavi, v tvoji glavi. v moji glavi, V tvoji glavi, v tvoji glavi. v tvoji glavi. Za nas igrane humaniste, beneficirane orliste, za kmetice hedoniste, znanstvenice pacifiste, za nudistke motoriste, za delavke in ateiste, za vse strašne črne liste. So povodci Povodci v glavi, v glavi, v tvoji glavi, v moji glavi, v tvoji glavi, v tvoji glavi, v tvoji glavi, v moji glavi. v tvoji glavi. Ki so mi nataknili, pomori rojstva pisari, z njimi smo mogočnejši. She
v tvoji glavi od togena. Razbimo okove, rablje moči, zažgimo povodce strahu in laži. Življenje naj znova sanje dobi, zgradimo novi svet brez ljudi. Spovodci, v glavi, med nami. Povodci so v glavi, povodci so med nami, zato da ti mirno spiš in se ne zbudiš. So povodci v glavi, v tvoji glavi, v tvoji glavi, v vaši glavi. v tvoji glavi. Grčija, simbol evropske demokracije, filozofije, znanosti, nekoč, pa danes. Slovenija, odkot lepote tvoje? Slovenija, naj bo naslednji zirtaki, boj evropski zirtaki. Torej, najprej bi vas rad pozdravil, tovarišice in tovariši, vse prav lepo pozdravljam. V hotelu Union želel našim gostom prijetno bivanje, kongresu pa seveda uspešno delo. Naslednje leto Grand Hotel Union praznuje 110. obletnico svojega delovanja. In v tem času se v tem hotelu in tej dvorani zgodilo mnogo pomembnih zgodovinskih dogodkov. Jaz bi danes omenil samo dva. Prvi je datiran z 18. decembrom 1941 in z znamenitim akademskim koncertom Akademskega pevskega zbora v tej dvorani, ki je bil prvi javni protest zoper fašistično italijansko okupacijo Slovenije. Ta koncert je bil najavljen kot kulturna prireditev. Končal pa se je popolnoma drugače. Dovolite tudi jaz citiral enega izmed pevcev, tega se nisem na pamet naučil, ki pravi: končali smo s Fortissimom, da so se tresle stene, in takrat je bilo tudi zadnjemu poslušalcu jasno, da ne gre več samo za kulturno prireditev, ampak za uporno politično demonstracijo ponosnega in neukonoljivega naroda. Takoj naslednji dan so italijanske okupacijske oblasti prepovedale vse javne prireditve v slovenskem jeziku. Istega dne je Osvobodilna fronta slovenskega naroda razglasila kulturni mok. Ko pač ne moreš v javnosti več govoriti o svojem jeziku, potem seveda mora nastopiti mok, spregovorilo pa je uporniško orožje.
tem bi zaključil ta izlet v zgodovino in naredil neposreden poskok v današnji čas ali v današnji dan. Tudi danes se tukaj odvija pred nami in mi smislu s tem priče pomemben zgodovinski dogodek, tako za Slovenijo, kakor tudi za Evropo ali, če hočete, za cel svet. Vam je vsem so poznani procesi, ki trenutno tečejo v Sloveniji, procesi, ki jih po ljudsko imenujemo tajkunizacija, je pa proces, ki ne pomeni nič drugega, kakor koncentracija nacionalnega bogatstva, ki je bilo ustvarjeno približno 200 let v rokah peščice ljudi, brez nacionalnega in brez socialnega refleksa. Ta proces pomeni brutalno siromašenje, vzpostavljanje ozke klike, dobesedno se Slovenija razdeljuje v dve kasti, v kasto bogate in sprevržene psihopatološke politokracije in na drugi strani v kasto vse bolj revnega naroda. Ta proces lahko teče samo in ta pretok tega denarja samo za siromašenjem podjetij. Grand Hotel Union je eden izmed podjetij, kjer se ta proces odvija ali se poskuša odvijati. In verjemite mi, da jaz to zelo dobro poznam, kajti ta proces spremljam z 3 vidikov. Tako kot sleherj izmed nas, kot državljan Republike Slovenije, kjer ne morem več peti Slovenija odkot lepote tvoje, ampak morda Slovenija odkot grozote tvoje. Drugič kot direktor podjetja in tretjič sem član tako imenovane tajkunske družbe, ki ta proces upravlja. Zaradi tega me lahko rečete, no morda nekoliko sram, da tukaj stojim, pa vendar mi to omogoča neposreden pogled v zavržnost in globoko pokvarjenost procesov, ki se ta trenutek odvijajo v Sloveniji. Da bi poskušali podjetje vsaj deloma ohraniti in nekako se opreti te procese in v tem obupu, smo se odločili, da ustanovimo delavsko zadrugo, zaposleni program, zato da podjetje obvarujemo pred zločinci in izdajalci slovenskega naroda. Ker je bilo na razpolago še nekaj delnic, s katerimi sem lahko sam svobodno razpolagal, bodo te delnice razdeljene med delavce zaposlene v Grand Hotel Union, kar sicer roko na srce ne pomeni zelo veliko in nič ne spreminja obstoječe lastništva oziroma kapitalske strukture. Povečuje pa število malih delničarjev in vsak lastnik, bodi si sedanji, bodi si morda neki izmed bodočih, kolikor nam ta ne bo uspelo, ta projekt ne bo uspel, bo moral se soočiti s dejstvom, da je več kot 2/3 zaposlenih tudi delničarjev te iste družbe. To je pa že povzročilo precejšnjo nervozo. Namreč, ni lepšega primera, kjer lahko pokažemo, kako močno je delo v nasprotju do kapitala, čeprav se nam zdi v tem trenutku danes, da je to razmerje tako slabšalno v korist dela. Pa vendarle ni. Namreč, direktorja lahko zamenja lastnik, kadarkoli hoče, verjetno brez velike škode. Ne more pa zamenjati sopnic, ne more zamenjati kuharja, ne more zamenjati natakarja, ne more zamenjati vzdrževalcev.
če to naredi, njegovo lastništvo ne pomeni nič. Tukaj se tako lepo pokaže, da je delo tisto, ki ustvarja vrednost in ne kapital. Želim, da gremo skupaj v borbo, kjer bo delo zopet vrnjena čast in oblast. Hvala lepa. Sedaj pa vabim k besedi Dominika Hajliga, izvršnega člana Evropske levice in člana upravnega odbora stranke Die Linke, članice Evropske levice. Lepo prosim. Dear comrades and friends, Tavarši Prijatelji, first of all, let me say that I'm very happy to be with you because it's the first time for me in Slovenia, in Ljubljana, and it's nice to be here the first time with a new alliance, the new United Left of Slovenia. Second, dear comrades, let me give the warm greetings of my comrades, the comrades of Die Linke from Germany, to you and to a successful conference today. Today, as it was mentioned, is a historical day for the left in Europe. Here, you present today the United Left of Slovenia, an alliance for running together to European elections. On the same day, today, in Vienna, another alliance of left and progressive forces and parties will elect their candidates for European Parliament elections. Today, it's also the 15th birthday of another United Left party in Europe. 15 years ago, the left bloc, the Bloco de Esquerda from Portugal, was founded in Lisbon. The Bloco gathered 7 different parties in 1999 and organizations, and now are one of the main bases of the European Left Party in Europe. And dear comrades, last but not least, this May, the European Left Party will celebrate its 10th birthday. You see, this is a new period for the left all over Europe. A time of unification, a time of bringing the people and comrades all over Europe together. A time of walking and fighting together. This is the new left of Europe. You are part of the new left in Europe. You are the new left in Slovenia. And dear comrades, in 2010 was the motto of the 3rd Congress of the European Left Party in Paris, it's just the beginning. And comrades, I can tell you and say to you, it's still just the beginning. It's just the beginning because of the problems and crises we are faced in Europe. The German Chancellor Angela Merkel, we call her disrespectful stepmother of Europe, she is more and more dominating the European policies and the policies in the European Union. She installed, together with the friends of the IMF and the friends of the governments in Europe, a new institution, the so-called Troika. This Troika isn't mentioned in the European treaties. It's not controlled by anyone, nor by European Parliament, nor by national parliaments like the German Bundestag or the Slovenian or Greek Parliament. The policy of the Troika and Merkel is destroying the social welfare all over Europe. It's destroying societies, families, and because of the policies of Troika, people die in Europe. That's the reality. And in addition, the existence of an institution like the Troika shows to everybody in Europe, that there is still a massive lack of democracy and democratic control in Europe. Merkel and her other friends of the ruling class say to us, there is no alternative.
no alternative to Troika, no alternative to Austrian policies. Comrades, let us answer them. There is an alternative. It's the left in Europe. It's the united left here in Slovenia. We are the alternative for the people. We should tell to the people why we are the alternative. We are the alternative because we are with the workers, with the unemployed, with the youth, with the women, with the trade unionists, with the poor in Europe. To be concrete, we are with the majority of the European people. Merkel and friends says that Europe is in crisis, but comrades, it's a lie. From my point of view, it's a lie. Not the European idea. The idea of a Europe is in crisis. In crisis are the politics and the policies of neoliberal parties, of the style of organization of their parties. The parties of Merkel are in crisis because they are not focused on the needs and the wishes of the people in Europe. Comrades, that's why we should and we will fight as a whole left together, like you do and you will do in Slovenia. Let's fight together for Alexis Tsipras, the European candidate of the European left for European elections. Let's change the institutional system of the European Union. Let's change the democratic system of the European Union. Let's open all borders of the European Union and let's give help to the refugees at the borders on the European Union. Let's destroy the ships, the military ships of Frontex, and reconstruct these ships to ships of sea rescue for these refugees. Let's give to the young people who are at the moment without any job and hope for their future, let's give them a future, an idea for their future. Let's fight for equal rights of women and men, not just on the 8th of March, but the whole year, every day. Let's work and fight together with the movements on the streets and the non-governmental organization for democratic socialism and eco-socialism in Europe. Let's change Europe. I think, and I'm sure, that you will be successful. Please have the solidarity, be sure of the solidarity of the Linke from Germany, be sure of the solidarity of the European left. Together we will rise up and we will be stronger. Thank you very much. Spoštovani, pred slovesnim podpisom sporazuma nas bodo nagovorili trije koalicijski partnerji Združene levice. Violeta Tomić, Luka Mesec ter Matjaž Hanžek. Nadaljevanje. V genih človeka je vseeno nuja, da vedno razmišlja o jutri. Kaj moram storiti, da mi bo bolje? Mi je sploh lahko bolje, če gre drugim slabo. Tako se sprašujemo, ko se zaozremo v lastno življenje, pa tudi, ko razmišljamo o skupnosti, saj smo družbena bitja. V kriznih časih, ki so posledica napačnih preteklih odločitev, je ta nuja še mnogo večja. Žal ravno v teh težkih trenutkih, ko smo v stiski, še posebej zlahka nasedemo lažnim prerokom, raznih religij, ideologij, političnih strank ali kvazi znanosti, ki bolj razceplja, kot daje prava rešitve. Ena takih religij, ki se skuša pokazati kot znanost, je tudi neoliberalizem, katerega uničujoče posledice občutimo danes vsi. Skrajni čas je, da se mu odpovemo in stopimo na novo razvojno pot, če nočemo pristati v uničujočem kaosu socialne in okoljske katastrofe. Množični protesti, ki so se začeli v Sloveniji kmalu po volitvah leta 2011, so pokazali, da ljudje nismo zadovoljni s političnimi elitami, ki vodijo Slovenijo v propad. Neposredni vzrok za te proteste so bili različni. Naj jih nekam našteje. Od ukinitve ministrstva za kulturo, kriminalne investicije v TEŠ, korupcija v zdravstvu in podobno.
predvsem pa naraščajoča revščina, brezposelnost, mizerne plače, izkoriščevalske zaposlitve brez plačila. V tem protestniškem gibanju pa je bilo skupno spoznanje, da imajo politične kaste ujete v koruptivne neoliberalne lobije eno samo vizijo. Do konca izropati še tisto javno dobro, ki nam je iz časov socializma ostalo in ga za drobiž prodati tistim, ki so že uničili materialno gospodarstvo. Denar pa skrili v davčne oaze. Vstaje protestniška gibanja, ki so se spontano dogajala v Sloveniji, so sicer pomagali zamenjati desne oblasti z tako imenovano levo, ki je napačno poimenovana. In je nadaljevala isto, kar narekuje svetovna in evropska neoliberalna kapitalska mafija. Uničevanje vse, vsiljeno uničujoče varčevanje, razpodrajo narodnega bogatstva, ukinjanje javnega dobra, zmanjševanje socialne varnosti in podobno. Razlike v uničevanju med različnimi vladami so bile morda v podrobnosti, a bistvo je ostalo enako. Početi tisto, kar jim narekuje mednarodni kapitalski lobby, nikakor pa ne dobrobit državljanov. Konflikt med navidezno ideološko različnimi, a v bistvu enotnimi strankami oblasti in razdrobljeno protestno množično gibanje je zahteval povezovanje. To se je dogajalo celo lansko leto, ko so nastajale nekatere povezave protestniških skupin, ki pa žal niso imele dovolj trdne skupne razvojne vizije. Brez vizije ideološkega lepila, če hočete, pa ni upanja na uspeh. Po enotenemu uničevalskemu neoliberalnemu pogledu je nujno zoperstaviti nov razvojni model, socializem, demokratični socializem, ekološki socializem. Le nasprotovanje je premalo, so pa vsa protestniška gibanja veliko prispevala k jasnemu, kritičnemu pogledu na slepo pot dosedanjega delovanja slovenske politike. Da bi postavili osnove razvojne vizije in politične akcije, smo se v Demokratični stranki Dela, Iniciativi za demokratični socializem in Stranki za trajnostni razvoj odločili, da se znotraj Slovenije povežemo v Združeno levico, v mednarodnem prostoru pa stranko Evropske levice, v mednarodnem prostoru pa stranko Evropske levice, ki je vsebinsko najbližja. S tem ponudimo vsem naprednim gibanjem osnovo za nadaljne povezovanje na temelju programa, ki ga predstavljamo. Le skupaj bomo dovolj močni, da spremenimo svet. Spoštovani tovariši, dragi prijatelji, ne morem vam povedati, kako neizmerno srečna in ganjena sem, da sem lahko danes tukaj z vami, sicer v drugačni vlogi, kot sem jo ponavadi vajena. Danes je zgodovinski dan. V tej dvorani z bogato zgodovino prvič po osamosvojitvi razglašamo ustanovitev Združene levice. Zadnjih 20 let smo bili priča sistematičnemu rušenju socialne države, razmahu korupcije, uničenju gospodarstva in s tem seveda posledično izgubi delovnih mest. Po drugi strani pa nam politika nalaga še večje zategovanje pasu, svojo oblast pa utrjuje z nenehnimi ideološkimi razkoli med prebivalstvom
Saj je vladati neenotnemu ljudstvu, ki ves čas išče krivce za nastalo situacijo med ideološkimi nasprotniki, mnogo lažje. Druga strategija vladanja je vsiljevanje prepričanja, da je vsa politika slaba in da se ne da čisto nič spremeniti in da politike najbolj kaznujemo tako, da ne odidemo na volišča. Ampak mislim, da se zdaj že vsi zavedamo tega, da jim s tem dajemo proste roke, da počnejo z nami, kar se jim zljubi, predvsem pa da mislijo izključno na svojo lastno korist. In tretja strategija je sistematično blatenje vsega, kar so bile pridobitve socializma. Čeprav vsi vemo, da smo v socializmu živeli bolje. Tako da si danes malo kdo upa s ponosom izreči besedo socializem. In tudi zato se vse stranke, ki se predstavljajo kot leve, nagibajo na desno. Večkrat nas sprašujejo, v čem bomo pa mi drugačni od obstoječe elite, ki si je nadela ime leva. Odgovor je preprost. Preprosto potem, da mi nismo in ne želimo biti elita, ampak predstavniki ljudstva, ki bomo zastopali interese tega ljudstva, ne pa interesov kapitala. In nikakor ne bomo dovolili, da bi nas ločevali na fizične delavce, zdravstvene delavce, prosvetne delavce, kulturnike. Vsi mi, ki moramo za lastno preživetje prodajati svojo delovno silo, smo delavci. In vsi mi, brez izjeme, si želimo edino, da bi lahko dostojno opravljali svoje delo in prejeli za njega dostojno plačilo. To je osnovna pravica vsakega človeka. Delavski razred pa niso le zaposleni, pač pa tudi prekarci, brezposelni, migranti, podjetniki, espeji, kakor tudi dijaki in študenti, ki so bodoči delavci, pa tudi upokojenci, bivši delavci. Vsi mi smo trenutno podrejeni razred in naših interesov ne zagovarja nihče. Zato smo se odločili, da vzamemo stvari v svoje roke in si izborimo drugačno, boljšo in pravičnejšo Evropo. Z vstopom v Evropsko unijo smo upali, da smo sprejeti v enakopravno članstvo evropskih držav, ki bomo skupaj z medsebojno pomočjo rasle. Danes pa smo priča dvotirnemu razvoju, ki nas, periferne države, obsoja na izčrpanje in propad. Srednji razred, največja pridobitev 20. stoletja, se topi in zopet postaja brezpraven proletariat. Ljudje so na ulicah, ker nimajo več česa izgubiti. Ne smemo pa pozabiti niti na naraščajoče pojave fašizma in neonacizma, ki ga nekatere elite pozdravljajo in celo podpirajo. Ob prehranski kontroli in brezdušnemu uničevanju okolja pa smo pravzaprav žrtve globalnega genocida. Takšne Evrope nočemo. Zato danes vstopamo v stranko Evropske levice, ki združuje vse napredne sile. Najmočnejše med njimi se povezujejo v koalicije, tako kot bomo to storili danes mi. DSD, IDS in TRS.
Take koalicije so na primer grška Siriza, nemška Die Linke, francoska Front de Gauche in španska Združena levica. Na tem mestu vabim tudi vse vas, ki vidite v našem programu uresničenje svojih sanj, da se nam pridružite. Skupaj bomo ustvarili silo, ki si bo prizadevala za radikalno spremembo razmer in moči v Evropi. Od kapitala k delu. Bodočnost Evrope je socializem ali pa bomo zopet potonili v barbarstvo. Zgradili bomo Evropo ljudi, ne pa kapitala. In dragi prijatelji, dragi prijatelji, mislim, da je čas, da zopet vzkliknemo: proletarci vseh dežel, združimo se! Tovarišice, tovariši, pred nami je ogromna naloga. Če želimo spremeniti Slovenijo, moramo spremeniti Evropo. Vendar pa Evrope, dežele revolucij, ni bilo še nikoli težje spreminjati kot danes. Vse velike organizacije delavskega razreda so mrtve. Komunistične partije so se zaplezale v projektu realnega socializma in padle z berlinskim zidom. Mrtva je tudi socialna demokracija, samo svojo smrt mora še priznati. Milijard špekulativnega kapitala v svoje finančne sisteme. Danes in ta ista trojka ki jim je to svetovala, jih sili varčevanje z izgovorom, da so grški tovariši pred krizo živeli onkraj svojih zmožnosti. A kdo je živel onkraj svojih zmožnosti? So bile to snažilke, vozniki avtobusov, učitelji, morda prekerci, novinari, morda industrijski delavci ali pa honorarci? Mogoče tistih 400 000 Slovenk in Slovencev, ki so lani zaprosili za socialno pomoč, ali pa 70 000 otrok v šolah, ki si ne morejo privoščiti malic, morda 130 000 brezposelnih. Kje je ta domnevni luksus? Trojki in politikam, ki nam to vsiljujejo, je treba reči glasen ne. Z varčevalnimi ukrepi, ki breme krize prenašajo na pleša delavskega razreda, hkrati pa krize dokazano ne rešujejo, ampak jo poglabljajo, je potrebno prekiniti takoj. Tovarišice, tovariši, to ni samo zgodba Slovenije in Grčije. To je zgodba cele Evrope, tudi Nemčije. Čeprav ideologi vladajočega razreda v Nemčiji govorijo kot o deželi, kjer se cedita med in mleko, dejansko tudi v Nemčiji 7% ljudi nima dela, več kot 20% jih živi pod pragom revščine ali pa tik nad njim in realne plače se niso dvignile že 20 let. Skrajni čas je, da vzamemo stvari v svoje roke. Konzervativci, liberalci, socialni demokrati, nacionalisti in ostali sluge kapitala so nas pripeljali do roba prepada. Evropo do roba propada, evropsko periferijo do roba bankrota, evropsko delavstvo pa že čez rob siromaštva. Tovarišice, tovariši, izgubiti nimamo več ničesar razen svojih verig. Pred nami je ogromna naloga. Zopet moramo ostati kot združeno evropsko ljudstvo in zahtevati nemogoče.
Evropo, v kateri bomo imeli oblast ljudi in ne kapitala. Evropo, v kateri bomo proizvajali zaradi zadovoljevanja potreb, ne pa za profit. Evropo svobode, enakosti in bratstva. Evropo demokratičnega socializma. Ampak, kot pravi Internacionala, samo sami si lahko izborimo osvoboditev. Nihče nam ne bo dal odrešenja, ne cari, ne kralji in ne Bog. Osvoboditev iz trpljenja bo delo naših lastnih rok. V Grčiji in v Nemčiji so se tega že zavedli. V Grčiji so se tovariši povezali v Sirizo, v Nemčiji v Die Linke. V Evropi se skupaj povezujejo v stranko Evropske levice. V Sloveniji začenjamo danes združeno levico. Čas je, da vzamemo stvari v svoje roke. Čas je, da prebudimo revolucionarnega duha Evrope. Čas je za demokratični socializem. Spoštovana Alexis Tsipras in Dominik Halek, prosim, če se pridružita pri slavnostnemu podpisu koalicijske pogodbe za združeno levico. Skupaj smo močni, lep dan in še boljši jutri.